салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Чихел ки ба ҳамагон маълум аст, тӯли 3 рӯз мешавад ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва дар дили садҳо ҳазор одам Биньёмин додарамон ҷо шуд. Яъне биёед якҷоя тамошо мекунем ки аз беморхона Биньёмин чӣ мегӯяд ва вақте ки бо ҷаноб ёрӣ суҳбат кардан, ашки чашм резондан ва худованд ҳамин қадар сабаб мешавад ҳар чиз ки Биньёмин додарамон интизор набуд, аммо худованд росташ овард. Наворе дорем аз беморхона, хостем баҳри шумо пешкаш кунем, чунки шумо ҳамин наворо интизор будед ва мебинем ки ин додараки ширинрӯямон чӣ мегӯяд дар ин бора худашон суҳбат кардан. Барои бисёр паҳн шудани видео якум дар видео лайк мемонем ва видеоро дар ҳама шабакаҳои паҳн мекунем, баъдан мешинем ба ҳазор тамошо мекунем, мебинем ки Биньёмин чӣ мегӯяд. Миннатдории худро баён мекунам ба пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, бо пешвои миллат президент ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Ногаҳон ҳамин хел вохӯрдем ва ба ман гуфт ки падару модарат чӣ кор мекунад ва ман гуфтам падарам сарҳадбон аст, модарам хонашин аст. Баъдан ӯ боз гуфтанд ки дар оянда худатон чӣ шудан мехоҳед? Ман гуфтам духтур. кӯдакону наврасони тоҷикистон низ дар навбати худ дар дунёи кӯдакиву наврасии худ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дӯст медоранд ва ҳамчун дастгиру ғамхори доимии худ ба хизматҳояш дар роҳи давлатдорию башардӯстӣ арҷ мегузоранд. Як дақиқа вақт шуморо мегирам барои он ки дар канали Акаи Мақсуди Сабурӣ конкурс рафта истодааст ва ин конкурс беҳтарин конкурсо аст. Дар ин конкурс 4 та автомобил аст, якта Hyundai Solaris, якта Mercedes, якта Opel ва якта дигар бошад Nissan Maxima. Ва ғайр аз ин боз чӣ дорад дар конкурс, яъне призҳо 10 та телефони мобилӣ аст, Samsung, 2 та ноутбук аст, 2 та ягон умни часи аст. Шумо метавонед дар ин канал обуна шавед. Шумо метавонед бо 700 рубли русӣ соҳиби ана ҳаминҳо шавед. Агар билет ҳам нахаред, дар омада дар каналаш обуна шавед, дар он ҷо боз чизҳои ҷолибтар аст. Ин силкаш описанӣ ва дар ҷои комментария мондагият дар омада обуна шавед. Биньёмини 10-сола ва мисли Биньёмин садҳо ҳазор кӯдакону наврасони замони соҳибистиқлолӣ хуштолеву баиқболанд ки мавриди таваҷҷӯҳи пайваста, ғамхориҳо, дастгириҳои доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. Ташхис мекунанд, ҳамин тавовар мекунем, буяд набошад. дар мисоли таваҷҷӯҳ ба вазъи саломатии Биньёмини хурдсол аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз метавон ҳазорҳо намунаи дигари хислатҳои ҷавонмардӣ, мардумсолорӣ ва башардӯстонаи сарвари давлати тоҷиконро таъкид кард ки дар даврони навини давлатдории миллӣ амалҳои бесобиқа ва беназир мебошанд. имрӯз Биньёмини Илҳом ки бо шарофати як дидору мулоқот бо пешвои миллат ба табобати пурра фаро гирифта шудааст, 10-сола ва хонандаи синфи 4-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 60 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе мебошад. ман ҳамчун омӯзгор, ҳамчун роҳбари синф ва ҳамчун модари меҳрубон мегӯям ки ба ин шогирд хурдам фахр мекунам ва мехоҳам ки дар оянда чӣ орзуе ки дошта бошад, ҷомеа амал пушад ва саломатиаш беҳтару хубтар шавад. ва чуноне ки мо тавассути телевизион дидем, мо маҳз бо ғамхории падарони пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буданд ки ба зери тавобат фаро гирифта шудааст. мо дар оянда мехоҳам ки шогирди мо беҳтарин шаваду омада бо дар синфи худаш таҳсилро давом намояд. Биньёмин бемории захми рӯда доштааст ва дар дил орзу мепарварад ки духтур шаваду бемории худ ва садҳо дармондагони дигарро шифо бахшад. дар айни замон ин насли хуштолеи замони истиқлол бо дастури бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба табобат фаро гирифта шудааст. ба рафти табобаташ зери назорати бевоситаи пешвои миллат қарор дорад. Биньёмини Илҳом новобаста аз он ки 10 сол дорад, бо истеъдоди баланди худ ғолиби чандин озмунҳои ҷумҳуриявӣ гардидааст. маҳз иштироки ӯ дар озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Субҳи Доноӣ буд ки таҳти таваҷҷӯҳи сарвари давлат қарор гирифту Биньёмин аз бемории худ ба пешвои миллат иттилоъ дод. ӯ яке аз хонандагони хушзавқ, хушзеҳн мебошад ва дар озмуни Фуруғи Субҳи Доноӣ вақте ки дар ноҳия мо ширкат кардем, ӯ сазовори ҷои якум гардид. Аммо
کمی که سلامتیش او را اذیت میداد. در دور شهری وقتی که ما اشتراک کردیم اونجا هم سلامتیش اونقدر خوب نبود، لیکن بسیار کودکی وی است که همیشه تلاش میکند، کوشش میکند، هیچگاه راه افتاده نمیشد. و وقتی که در همین آزمون در دور سیوم در دور شهری ما اشتراک کردیم، بنیامین سزاوار جای 4 گردید و راه خط گرفت به جمهوریوی و در همین جا او در نزد خود مقصد گذاشت و وقتی که ما یک جای کار میکردیم و میگفت که من همین به سلامتیم یعنی اونقدر وای نباشد خوب نباشد، لیکن من کوشش میکنم حتما در جمهوری من جای میگیرم. نقص تیاری دیدیم و بنیامین نیز به مقصد خود رسید. در آزمون فروغ صبح دانایی در دوره 4 از روی نامیناسیون خواندن و ازیاد کردن ادبیات بچگانه بنیامین سزاوار جای 3 گردید. ҳамватанони азиз, тӯли чанд моҳ аст ки дар канали ман рекламаи границаи ака Абдукарима мебинед ва то ҳол ягон шикоят омадагӣ нест. ин маълум мешавад ки кори ҳалол мекунад. ба ин хотир чӣ кор мекунед? номеро ки дар рӯи экран мебинем сахранӣ мекунем ва аз номи канали мо гап занед. иншоалло ки таҳқиқоти махсус мекунад барои муҳоҷирон ва албатта ки соҳ саломат ба хоси худованд бурда меорад. рақамҳои ака Абдукарима барои ҳамин аз ҳозир сахранӣ кунем барои шумо рӯи сафед хоҳона. در جمهوری تاجیکستان در سالهای صاحب استقلالی در دایره سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بهر تامین حقوقهای کودکان و حیات پرارزش آنها شرایط ارزنده فراهم آورده شده است. محض فضیلت‌های نیک انسانی و غمخواری‌های پدرانه پیشوای ملت است که نسل نورس پیوسته زیر غمخواری قرار دارند و امروز بنیامین نیز با جلب بهترین متخصصان به تشخیص و طبابت فرا گرفته شده است. طبق سپارش و دستور پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که این گونه فرزندان فعال جمهوری را به مثل من بنیامین الهام را هم دستگیری همه‌جانبه میکنند هم و در زیر نظارت خود قرار دادن. در شعبه گاسترونترولوژی قسم ما بستری کرده شده است. بهترین متخصصای جمهوری جمع آمده در هیئت کانسیلیوم تشخیص گذاری کرده شده است. خب حاضر روند تشخیص در نسبت این بیمار ادامه دارد. حالت عمومیش باشد با بهبودی است. و دیگر ما برای چنین فراهم آوردن یک مجموعه از همه تجهیزات طبی تامین مجموعه تندرستی استقلال به پیشوای ملت میانه‌داری خود را بیان میکنیم. سپاس میانه‌داری خود را به پیشوای ملت امامعلی رحمان میرسانم که امروز پسر من عین حال تحت نظارت بهترین متخصصات هست و به توابت فرا گرفته ایستاده است. من خیلی میانه‌دار هستم از توجه و غمخوری‌های پیشوای معظم ملت. محض به خاطر حفظ حقوق‌های کودکان و نورسان در تاجیکستان مقام وکالتدار عاید به حقوق‌های کودک تأسیس داده شده است. تأسیس نهاد مخصوص گردانیده شده ملی وکالتدار عاید به حقوق کودک از جمله اقدام‌های نجیب رهبریت دولت حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد که نشانه بی‌سابقه غمخواری و توجه در نسبت کودکان و نورسان تاجیکستان است. با اقدام اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2016 هم در جمهوری تاجیکستان نهادی نو یعنی وکالتدار عاید به حقوق کودک در جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد. سال 4 است که ثمرناک فعالیت میکند. در این زمینه دستگیری مالی، معیشی، اجتماعی، تامینات داروباری و واسطه‌های توانبخشی به کودکان امکاناتشان محدود و نیازمند نیز در جمهوری تحت نظارت پوره قرار دارد. خانواده بنیامین از توجه و دستگیری‌های انساندوستانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان افتخارمندند و باوری دارند که این دستگیری‌ها بنیامین را به آینده نیک دلگر می‌نماید. بنیامین شاید در آینده هزاران بیماران را شفا بخشد و نمونه عالی انساندوستی و به قدر انسان رسیدن گردد. میانه‌داری خود را بیان میکنم با پیشوای ملت امامعلی رحمان و با پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. ناگهان همین خیلی خوردیم و با من گفت که پدر مادر چیکار میکند و من گفتم پدرم سرحدبان است، مادرم خونشین است. بعدا او باز گفتن که در آینده خودتون چی شدن میخواهید؟ من گفتم دکتر.
кӯдакону наврасони тоҷикистон низ дар навбати худ дар дунёи кӯдакиву наврасии худ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дӯст медоранд ва ҳамчун дастгиру ғамхори доимии худ ба хизматҳояш дар роҳи давлатдорию башардӯстӣ арҷ мегузоранд. او جان ملت است، او جان ملت است، نگهبان ملت است. او جان ملت است، او جان ملت است، نگهبان ملت است. او جان ملت است، او جان ملت است، رحمان ملت است. او جان ملت است، او جان ملت است، رحمان ملت است. خوش دوستان عزیز، این بود یک نوار دیگر با پایان رسید. ما هم از درگاه خداوند دعا طلب میکنیم که به این دو درک ما شفای کامل و عاجل نصیب گرداند. با همتون خوشبختی، سلامتی خواهم تا ویدیوی آینده. خداوند نگهبانتون باشد. کانال ما در سامانه یوتیوب همنوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.